Biakamal ka Nuer online TV channel te kon ka breaking news ka kwi de inten kontin were wish ko lang kan Nasir ketin we ka Eastern Jikany. In breaking news me mi channel writing and tama shala de wonene shi de ni shi ka test pin and tama re wish ka malakal wediɛn ka Nasir kana ulang bana jelinke la kan konure rwajame gorje no der subscribe dir je share kadir comment ba gor jeno jindir notification bell dir jatu anya ba gwad dan ci leer bere de kan chama la shukje are leer kan me bana turuntin continue da gwan wo ci de ni shikete pin jien dien re wech kamala kal ko widien kanasir kan wolang ka do bana chalat ke jeno en wo weken en winimi ko bika match hale bikan ko tol ke bikan ko nang ka rodien kel kan de ni ti ke de ni SSPDF ka rodien shi de ni SPLM mayo chicken titin ken ba shiga dini national army tende tila dini wich ken ba shiga unified force na me jenda na gurno banwa ya kelen tama bana turni ken bana ga gwikel ka jalare me ka do bran che ben ke je ci dini jen ci gan ga tok ci gan tore wi ka malakal wu ka kanasir ken wolan kanti en bon dini chala do jale kel ke general chol ranley jaram dana tere babur kan mom bo konen gwasme chala do ken pai ken jien en tama ko korta ka ki tar ro tin pai wo ka jien dien ka great penal state jien dien ka malakal shimnen kono mo gwasme ken ka da duop lo ken ka malakal ke wo ken ka wulang ngai kona gwa an wona ne ken jien dien winimi shi jien ken bang je ken ko odor mi sha kam ke kir ma yadit ken e dialan kontin nogono de ken match de ken ko captain ka hali ko mi ken match ken kap da opportunity mo gwa kake ko do badan de ken hala de ken ga yongo je la halin ko la halin wari na me antama shimenen yana maga turna me ken de ni totone te ka baburo mo a babur mu dit pan kwi kon pek dien don ke kit don ke kinero ke kur kwi kon pek dien wan ke lung shimnen yana magwaza mo dien no jel ken lo chi gore ya leka jel ken ka mechi dit kon an reina makka ke liu tin kwa ken dial tikatin shimnen yana mo nyok ne ti kan ga no ne de wore wi kanasir ke de ko ka ulang ko shala da ne kon la jujin go shine ka gorken de ni kon la de ni SSPDF shine ka goda we da ka jen ana mo order mi cha your pin and it kon tila ji which kanasir kana ulang simnen yana magwas mu dine no jalkan ke ber mo bor mu nyono e ber malka tel mal mritin ana me ko ngai kon lo ke lion o men jen kaka ki manu ka kare wujin yuna mi ko lang kane nasir ngai kona gwa ci kon ngaje no te ko re tuok anyok ngai kona gwa no johnson lo aram kel mi sha jago be mej baka kap re which ka nasir anna mi ke le mashari alaka ano be kana lalat ka shala ro jen gwa dan ba tuk tin anta mon kwala lar yo ne ci deni shi ga tetpin wodian ka nasir ka dobran en shala ke je gwasme ano ka dobran shala gwasme ne wa balit county shi ka lado ne shiken SSPDF shikan go dorian ano kana shikan nok kana shikan go no SSPDF da wure wikan nasir ano kana kan SSPDF ti gor no bikor batwok re duar kanasir ka kuje mo mun no kano shi kur che britin de kan lo jokke de ga lo gwasa dan non katin ko ne de konta la jiwich shi kan lokan mandan le roda ka shi kal raj mo shi kan tubuno na ka shi bika ne de kontin la de ni jina sare ka ci bugan deni a ju lang ka ci la de kan ne la de ni a nyok eastern nuer ke liu a ci kala no shine gor no mo batwo eno ka ne shine gor no de SSPDF de ka bare duara ko buka butong no kori ke bula butong no kore nyok eno gwasa me be kun ye kaman shalat gwasa me ka ki balit county. Residents of Balit County have expressed strong opposition to the deployment of South Sudan People Defense Force to Nasir, citing concern that the army's presence will instigate conflict and lead to retaliatory attacks that will affect them. Community representatives state that they want to make it clear to the people of Nasir, Wulang, and all of Eastern Nuer that Balit is not involved in the conflict.
The SSPDF forces have departed Malakal and are moving toward Nasir via the Sobat River. Nere shal ke jibali te ken ke de ke jang. Ken chine de tin. SSPDF mu ka wuchine go no chine de tin ko rum ete kor me tuok rega me baroda boloi nei. Ka do badan jikan lat keje. Name eje nana chalat gor jeno be no right ko ken ko gwasan be antama man bialinga jen gwasan be jeno chi SSPDF chikatet pin wugare wich ko lang ke wuken ka Nasir dobo mo jendan gode nyo ye kel biatemal malere ko ken ban kalling